Dobro vam jutro iz Prima salona na Jankomiru. Sa mnom su jutros Ana i Amadea. Dobro vam jutro. A ona će nam reći o najnovijim uslugama i naravno izvijestiti nas o posebnim Prima pogodnostima. Ana, Prima svojim posjetiteljima može ponuditi jednu novu uslugu. O čemu je riječ? U Prima salonima svim našim kupcima na raspolaganju je nova usluga dizajn interijera. Ovom uslugom željeli smo objediniti sve želje i potrebe naših kupaca pri opremanju interijera. U Prima salonima na raspolaganju su vam naši dizajneri interijera koji će za vas u širokoj Prima ponudi pronaći idealno rješenje za baš svaki interijer, neovisno o kvadraturi i budžetu te stilu i dizajnu. Kome i kako se obratiti ako bismo željeli iskoristiti upravo ovu novu uslugu? Ako ste zainteresirani za uslugu, možete ispuniti kontakt obrazac na našoj web stranici ili se obratiti našim dizajnerima interijera u Prima salonima. Usluga je osmišljena tako da odabrani dizajner u vama najbližem salonu prati cijeli vaš put prilikom opremanja. Nakon detaljne izmjere prostora, dizajner izrađuje prijedlog rješenja u skladu s vašim napomenama. Rješenje se izrađuje u 3CAD sustavu koji omogućuje 3D prikaz i prostorni plan namještaja i dekoracija. Kako ste razvili ovu uslugu? S obzirom na to da namještaj u Prima salonima osmišljava naš dizajn tim, a zatim se proizvodi u našim tvornicama, ponudu smo potpuno prilagodili onome što kupac od nas traži. Dizajnirane su kolekcije u različitim stilovima koje su prilagođene svim prostorijama u domu. Razvili smo modularne programe koji pristaju svakoj kvadraturi i prostornim zahtjevima, a njihovi elementi mogu se kombinirati po željama. Rezultat takvog pristupa je izuzetno bogat opseg naših kolekcija koje najbolje poznaju naši zaposlenici. Kako bismo kupcima olakšali odabir i približili ideju potpuno usklađenog interijera u svim prostorijama, razvili smo uslugu dizajna interijera. Ova usluga je poveznica između našeg kupca i naših proizvoda, uz želju da kupcu olakšamo put do ostvarenja njegove vizije idealnog doma. A Amadea će nam danas reći o uštedama u svim Priminim salonima. Amadea, što nam je Prima pripremila u mjesecu studenom? U petak 19. studenog započinjemo slavlje u našem preuređenom salonu u Splitu, a povodom toga častimo cijelu Hrvatsku. Sve uštede koje smo pripremili odnose se na opremanje dnevnih soba. Od petka pa sve do utorka 23. studenog sve naše kupce očekuju u Prima salonima i na webshopu ušteda od 40% na tapecirane garniture, regale i komode. Dom možete opremiti do detalja s Coco Maison dekoracijama koje će biti snižene 30%. Coco asortiman obuhvaća dekoracije za dom, zidne dekoracije, ukrasne jastučiće, rasvjetu, tepihe i mali komadni namještaj. Ovaj nizozemski brend ekskluzivno je dostupan u Prima salonima, a možete ga potražiti i na našem webshopu. Bliži nam se i takozvani crni petak ili Black Friday. Što su nam pripremili u Primi? Prima je za Black Friday već tradicionalno pripremila odlične uštede za posebno odabrane proizvode. Ponudom smo obuhvatili namještaj za svaku prostoriju doma uz velike uštede. Sve uštede koje ćete moći vidjeti u Primi obuhvatit će naš Black Friday letak koji počinje vrijediti za tjedan dana, a cijela ponuda bit će dostupna i na našem webshopu. Hvala vam puno na razgovoru. Mi ćemo vas, dragi gledatelji, pozvati da iskoristite navedene pogodnosti u Prima salonima i na web shopu do 23. studenog na dnevne sobe, a nakon toga vas pozivamo da i dalje pratite Black Friday.